Por que paras? Pareceume que había algo no chan. Ah, e que había? Ben, só o chan. Daquela sigue, vamos. Que siga que? Indo, que sigas indo. Indo é onde queres que vaya. Non sei, eu seguíate a ti. Ia detrás túa. Pois eu ia detrás do outro. Detrás do outro. Si, non sei onde íamos, si, aí diante. Pois eu seguíate a ti. Pois eu seguía a outro. Vale, eu seguíate a ti e ti seguías a outro. Parei porque me pareceu que había algo no chan. E que había? Só o chan. Daquela sigue, vamos. Pero onde queres que vaya? Non sei onde íamos. Merda, é agora. Non sei. O outro non está. Non está. E agora que facemos? Haberá que esperar, digo eu. Esperar? Esperar o qué? A ver que pasa, supoño. Pasou algo? Non, creo que non, pero bueno, tampouco me estaba fixando, ese cadra pasou e non me enterei. Pero vamos, o resultado vai ser o mesmo, na nosa realidade definitivamente non pasou. Que? E que estás a facer agora? Que me pareceu que había algo no chan. E que había? Só o chan. Mira, víchelo, é ese. É o que? O de antes, o que sabía onde. Poida, pero non estou certa. Coñecíalle as costas, pero de lado non o vi nunca. Poderíamos seguilo. Pero podes saber o que faz. Que? Por que non lle preguntaches se nos podía axudar? Primeiro saúdase. Pois podíamos preguntarlle despois. Eu paso de entretelo con barbadas. Mira, está aquí. A ver se nos axuda. Lembra saudar primeiro. Hola, boas, como estás? Poderías axudarnos un momento? É que non sabemos onde ir. Claro, podedes ir para ali, xa veredes que non. Olha, e sabes onde ir, verdade? Sí, podes vir por aquí tamén. E iso por que? Porque están todos ali. Menos mal, non ves? Están todos ali. Non termina de convencerme a cousa. Non sexas parva. Vamos. Estamos salvados.